but tenen wana tumbal pashe pyongwa ka bubu nyedi yesa no be shawo be saban batte ne ka to robate iranga dunya ngo kwala banga ba te yuruma amaka yomba yara la ya yelo. All right, it's another beautiful day. Quand on a yala dans te katare, t'étais là fait capacité de vivre katia la na jimo pour ne tes enfants dem bien ti samba na nam ke di. De beso a jimo kat puis bol inside tamale. And of course your regular host mananye Abu Muaz anto bol ma Abu Farid. Zumo metia nan katare kama nirba yi ti dumo pour ne sahel kam la lam pun kunyele. Zumo ti amale honorable Hamza, former assemblyman Zanti Warjahi electoral area. Kamala, our sweet sister, yes. CEO of Casadiva Foundation. Oanyela ngumbi dumo pule zonye aje second time ka okianama zonye tebo boy misadan tebo boy aje konko kate te boy yo kanya dada ka didi hoka. Yes. So zonye tumbo na tibuli to ashere nyala de tuka pa be do me pa biago pune wula nkuli nyele halakata sani do nyam pa ditu bole che kartu karibu tu bole entale kaboka pa nguyen non do halakata to sani do ma nyemo dezo kat bole ajiana on represente pa oma kayelte wula banam noya ka miar moto miara mansane honorable gwazan habi kyongo gwazan hani cheka te bangdin cheka dabama beto mar paamo sa shama bien cheka no ba marabi piana honorable marabi goya okay aja ma aja mainda ni at love na ne anji asonga so aji songa velorni okay zan songa menende shewe ko yala ma ya. Yes, that's fine. Honorable the anon 2 days can mina yetawa. Okay, to Licheka, I don't know. Let me start with Asia. Asia, the Zoyati yon, be generally, ka to nyare social media and helping mama dundona pune the Zoyakati tinyale ka pamin dunu to malagadama ka do kuto pamo vien yanga nteto to max oning bana pune kare yina kate zasa nyale lala ma de tuni do me pa di ku be kaula de nyala bam biao nzanti dadam kamza okay apa abia aduchega de butu netenangale okay amma dan kana tanan ka abu halmana pa de malam nan bu kamal dabyam okay kariya nan la pa amaliani iyutaba ntinam kana ntinam zuliya yes kabbati yisnan tinye da hanshal behe yes to zungo abu apa okay to danga kama manun ho kalayan zang la pa ma dwani kayan lam la pa ma la lam ma yurum nyale akalan yan non sham kala labin ma duko hanta kaman karyan ta sudu yes because yurlum biya min pa ma susune ki sheyi ben shakar nyala halal nyale zang tina woni dinye ilambu saha okay nawi yunya ila lambu saha nguma ko large ya biya kazun obu te da dini ne de nyala bam biya okay pa nyala gal zanti do okay kat culture pour le dagban sile ne kardian I ne ti da dini de nyala bam biya but de mala pa bubi adine pune karlete social an to dole den te da dini ne yel nan to bu pasha mari chele dresu because the entila man wahala I am bola suaw nzang bene gumde nzang den nang droba to o yala na am boblo because I zang gumde nzang vle suaw na zang mepa I am boblo romo o ngumde la nyasan ka burin yale so do konko yala ya de pumpume
Ama ku piri za yinga. Du ko en chang man ti yela ya. Nir kani. Okay. De bu fiela. Okay. Ama ti chela main one ma kak bable. Nta at last week nda yela yen now zo tiri and dwell to culture. Da bansile ti yanum nan shanga ka chenzal. Exactly. Ka dini te kana te pai. Okay. Pari nyela banzorgu ti. Kalan kana te lehe. Nyindo pa andwa. So aita majilma. Na wonzo akutu pa balanti atimyo. So ai bumi maybe nyungum de mazungu lab ma afanum tuni. Ai ni to karam lab te leha le Qur'an ne pa darjani ni shele. Okay. So ka pa mo ne nye temane ma kartune te ba jilma karso saka te ba miyawa mo karan lan chanto no ha ka dinu ba te la yete ne kadama pa mo bada agenda shafe be te dabo na pon long pour ne de sa wura te dabo mo gwaza hanin yeben shati I pa mo so pa e respecta karso no to che ka amio is there anything wrong with that? Yes, manguna ya mambo kama yale toa mandibu porle tumnu tumao. Okay. Ayale toa yam pelar punum boy Italian be ne perke. Why? I'm a why person. Okay. Mambor menye watable. Yes. So ari yel me to ashele. Te dadini no to yele to ashele ka peru punu karti yela ya. Yeah. Dezu ka yela ya. No, Islam is a way of life. Okay. Ami yiridol Islam na unzo amina mabia ina kutatabzo o pumpuleme. Okay. Anya itina ngamle na uyelmia nyin doho nyin pawo nyin nawo nyin afawo nyin president ya na da legenda bjela amagbalni. Okay. Kono lan kanati yelya ni aitina ngamle ka mado ogoro ka kirba ka bola Sheila de la permission from ayi dansan poi kanantu changa masane. Ne hal ay pour jingle ka yi dan bola du tuna che jingle ma ka ansati ayi dana kanan labna na uyen de la jingle ma. But come to ask yourself. Okay. Kama wumde dappa kabiyar mpamo betir majilma mpamo betir majilma karde pala jilma. Dirinyala yurum. Okay. Empathy. Yurlum ni nambu zubu nauzo an yubin sha'atin la jilma halin tipi kaman mane man yula do kamzan habi ko yula mba malam tipi so man bu dem do because yula mba malam ami aban worsham bi mba malam yirbo wuma do jilma be do darsani nyeshel ndabe en tudo kam jilma amma ko lan wuma ban sha'o ngumbu mi ala shi malam be ngumbu mi mo en leer mam ya nang la difficult. Okay. Onyela ni so za sabel ni nyela za sabel. Principle. Za piel ni nyela za piel. Okay. So I can't yelo abi fauzi ya wonang yela mi ya no wum ya na ma ni show wum obi ma gbanwel ni. O yela mi ya no mi obi ma ni nyeshele. Okay. Bimi yelo ya ni fauzi mi so zabri ya yela mi ya I am bolo la yel ko besai because mbama mi ni nyene nvoso. To zungo ambo haye to ashelma ambor na bang ne kamaya te fele me te pa bo wumsebo te bi pronse wumsebo because man kushe me ye dundong she pa ama dundong i bora dum bor ma kabo she don kunye do kazo gbaya yizo kamanti yan ti ye pa nambe ti yabda o ko enjila du kata ka dundong mama. Yes, so Aja, like you said ma this pa enye wumsebo ni mama ye to apune pa enye wumsebe de we hane ka de mo ko tumtum shedin yan trigger hale karne to te saka dozon onu ensheho de sare we bambanye wumsebe ka zo ka tinyar ka dabe assaulter ba mo. Can we say that? Yes, because then kan yela ya tizang la culture terupune karze kaman amle chabu amayen yelma ben yelon wa ben yelma ben yelon ama manzam ne kaman ya man fauzia mba malam nima aji barkisu ni Majorayil family ni nakwa family ni kwabia family ni mumundisi family ben zang ben yara shanga wo madin kan yan yela zungo ya ka bisatma ya mpa ya nan amliya zungo ka wuntang ne kan ye kaman do ma nan amliya shele ne adini shel ne hikma shel ma de koni yung
mpaya ninchu kamal jilma ngare na be do yele ka yir gwara kan nung da bin shakama ka cena ka adad da mala la'anda ka tura yi dana ka jilmalan kai susuni ki bien ma kaman enemies din ta tahar la bin yaran ma sa okay kama pa yin ya wumsubu vin yaranga maybe an yelmo ka kuldo ka ondi mi ye to ashama karte palala nye domo nyi wumsubu mo puni asate ne kama dadam tara asate ne ninsalim tara ka anto zanga wumsubu ma ne sugro zang dola idan muhale ka otibirin tuni dadam maybe arabo no bisham ka biya kuma fi amiro sun ce kan correct ban shaya pa nye wumsubu kabo don tu no nye wumsubu garpa because nyine nye do pa ma bjela under you okay pa ibora nyimal laare nyimal jilma nyimal bumbo at the end of the day do num pazo yes so ne borne yesha nyin pa anto nye wumsubu kama ne jongo no to menyu anya ne nye wumsubu okay abang no wor shama bai kuldo ka do ma banya wumsubu yen dirla wahala biaka are you getting where I'm coming from? So it's vice versa. Am I the money? Do tunu do adini no culture no wumsubu ngalsi garpa because pa mangundu pum jara toni ka yolo jinin ke ko jini ba yolo jinin ke ko jini mane ka cheka kum zo to yisan ya no jinin shepulma am I lab na ben yelmen nan pa shi twenwo ko bi jini ni yelmen no bata jilma aman choko jini man ma cho muka kumko wula ko henna it's a survival ami abang wo shama so in as much as we are all yelling for the betterness of Dagbang chele kati yeldi yamang dap shab ku biene banan galsi ona beli ho mamang banan to tana amalia ko na amalia so hal do ngun yiri nyewum subu ka pa ngun bu nyewum subu yes of course on to tai okay pa ma ko exam na yung na sbashin tai so aja an yunduma do na basa amriya kana amriya bonu boka yunu kama do biya go puni no mal karani to saka da mo panto gbog pa kana amriya anya bo he to ashele mambu leher le kaman boka do mala kartuno no amle mal lariye to aka yar mo be weth ka yes maybe generally yes number 1 yele ya yurlum ya ne empathy kaman nambo zubo ka mamman zang jilma pa hen wum de kase kam yer ba ma batirma jilma pa ma amangum jile nyo ko enta jilma apa nyo yurlum ko en zang na tuywa aya ba no wuri shama ka jilma en le jilma shalam bor ma ya jilma ya de kadane daro ay bor no bor kama no kujiango nchendu konko nirbu zwar mame because nuku yina ka enchen la saka saka focus ni la saka saka okay so ay nyeni zang speed shechen ma ga ku to stop ma so ay na patma jilma ama bata man jilma anung la milliard na pa even apama na bazel fuba kanyim pum mal more than 10 girlfriends ni ma na mamma bata man jilma ka pa mo ibe mi man to nya so almanon we anye man ya anung duwa ba nung duwa man ba kanu ama ku to zan kena dundong ni na ku to zan kena dundong ma nta jilma ka atma jilma ku to zan pa kena mina duni dukunan yes so anung de sambanne mani iman silipa ya kan yelia amina na wuni man kaman pa shabje ni ko pero yidan phone ko borno bang yidan zone wo is wrong ni ngumpa nang de za haya abta man jilma okay aja phone kom kan kana yes honorable tinyer ka dabazo ka be bubur pa ba akpam phone dale din to che ka do so bi ha ta sa ko ni to me pa ha ka nimbul moto mu ka zama bana fo hanzo ka mina za nyam fo kan na chang na pour programme o vie yala kalam pour ben sponsor programme okay tien chang le level shale tien ya dabsalon vult pa ya na wa on ko shuti sasa ne yongo na mo sasa nzam programme tetba ka advice te programme manie chen sham okay what the chen vien yala wu but the bon yirba nu biedene was bam bolte tilmen tenser ka bambo the kakale people are happy but haji nguna into zombala system bala wow money to binyar
pam ka zo I mean in the social media yeah sure pam mo na wona jima ama man mio ma mi pontu na mio won ko do mi ba yeah very well a question ma azan la de bayi adini punu ka yer ngo be biago pune generally regards to adini biago pune hala adini ba mala general ka biago ma general san ka ba de be ma so de be ma san ha ka te ko kana fine tama and to time shel ko use ma money timin tam mala ka yen chan okay so ma to I have two principal guests here yes very well yes Haji yetu ama difficile tambanya mboro yetu apa but Haji mala problem sa yene tete jin what you ka ba sha kam teta of course you cannot blend Silmintan life to African life yeah. Okay but Haji of force me mal Silmin life kan san te din ma on peut jouer ma par pour no blend le ko cham okay morally diesel come right adini nyele be bo nyele na buta that is very correct but tum tenen wana tum mal pa she pen wala ka bubu nyedi yesa no be shawo be saban bata ne ka to robati quite understand how you shamu ma dinka explain ba banam le saba bana yes no ba Tiyi cinema. Mbasata. Ambasama, you hear from me. Mbasata. Ambasata mama nyala ya. Cheono ko. Belobima amle na kayon kulso kana yelo yunwa no perbe yen sasu. Listen onye sasu shema. Den dalka zu na robo yen start. Where ankuni yilma ma. Okay. Aminati yengoma te kayuko denzo atenye yulma nyanga atozo bi bieni a perbe bieni. Bo chelo to kwai ke jonkura titinya Zubman started na shelmbala yes o chen ma do ma ngun banu mazan pa ma ngun nyunku nyela ngun ba nyaben shaw karakulo kuna yanga this is a fact yes to be kesin ne pam ay yella bima an kun shelma abay do ma bala amanim bala am bi ayem beshem zaka biago velta de tuena biele yelmane ama an yelo yuma an kushema na wunyu anirma ado yilma de ma amari tamte yala atozobi na biani abo dozo pa mai chan do ma kuna ya kam wunni mirgla wayin ma wayan yabin shakar lawiyin mana ba chan hashi mbana ba chan hashi ntozobi wonde bona ba ne shan ka banu wula ko ban ko mana ba chan do ma mana ba chan do ma bana ba chan do ma tozobi na mala problem am roba ka to mbahanama but if you are fortunate kam san bima zan kananta na kayelo ya duma abambala amambala agba yeto ama to kana na wo su kayelo obi na be shadi ye ta to bu ba bu na wrong aka right na zan mi apa aka right so aka right ma ka dinan ka apanya can't you hit her back because to apanya ma ya hala ba wa ka wa ma te yare shashi ka cha wa ma ko cha de mon kwa aku ba wa ka wa te yare ni jom pam shi yin ye paka mama ndo borne tilamna ya ante debate on yelle to debate you come back no we have to Aja allow him to build his point. I gave you 10 minutes so check out honorable nago or submission then I'll come back to you then no the board no explain more titi robbery ma come on yelni in user la dagbansele ne silmintalma ka twenwomi de tunu to use dagbansele I agree with that. I'm a cultural person 100%. Yeah. But then where I don't agree with him is where he is saying that family matum de la that is where I want. Yes, that is why. And all the generalize it. No, it's few. But hala mama yet to happen to Zoya sometimes. Man yarla 80% all the time. Okay, so honorable ne yarshe mo nyam kama ya. Director, let me tell you. Yes. Okay. So honorable mbasa ayele to ashelma. Mbasa atile. Jene. Ayele ni user la silmin tale. Ka user dagbane malla ande taba. Ayeto ama palinyele. Nsatala.
amma ka yele to ashel kan bisata a yele ni kama ne pumpun ni dingman la kama family ma banan zang de bi ma chena no chang to robi o yidango to no bisa ashel pulum balama very well ne yelma ya an sa ashel pulum ba so palagia because 30 years bi do abi 30 years bi pulum bla Wati o gane bi do yilba doara yes amany 30 years alive mo de nyama samban abor na ji shaba ko lala an ta shin shapuluma yamang le nyala de be kata le nyale mi bada min silmi si silmi mawo tumane de min ba jini pam anye wa bor na ni ka silmi mang le nyama ka silmi mi nyi ba bali atles amang le nyi paso ni ngba ni nu karpune ka silmi ma ba yara nyi wa ka black america nya ba che bo nyi nu karpune nyi ko nyele man sister bi mi ni ka silmi nga nyaba so sister ko ko silmi yamang nyala fake silmi nga no problem ma nyam ni yede bo robber ma nyala ya context ni sang le tema nda hal ni kumbe samban ne mini apakuna azanga bitem de doyele unkulse doyele ka bo borna yel duma ne duma pama an kunse wo ma yembara dama cha yala to ayende pa mi flane za yese nyaba excuse me ila yelo ka explain abem bang ta den cha yel pa mi flane nyala dani Mr Dan is be pion wala ma obe programme o shelne Mr Dan nngde amle ka nyelo plan system nzo par wa pulu system yo ndolo me bit gatti chen wa bunu akra polo we ndolo bit gatti chen ya we ndolo me din no pule ni flane mun flane mun tar mi to ko chen me with the family so in effect abima no kundo yilma inulan koni che ko yebla won kun shel ma benira amade borni o bien mani ko zana biani of course to say tra saha barachang twop shel ne ka nto kuna ka bi pombel so boye yama o barachang me ko machang ko tusoro chang ko idan chang ben chang twop ma to kuna ko gwa no babia ka be no o bakal pel twop mane ko bwani ko bambo o tusoro ma bia ka be no pel twop mane ka be no ko bwani ko idan bia ka be no bi idan ko pala ko fente amo ban pal mo bu fente de non ye to achel o tusoro mane palma de non ye to oblu in effect an kun shelma ay pen la do so an kun ma nwo nya minu but abien man karnyala aniye nyala afan kam dum je do yin na she lab ni yigra akon rob na ma am robanya na uzu ka yara ma okay de man chanyi do ma bunu da fani bela nyin na bishaba nyen do ma abana mawuna dole nyele kan sa kam borne ab chom ada bunu adie ne san of course do kam mind bala o jen o die nim nyo o bombo o chwanse okay mandetre de nyela talaje do journée okay na million tamma ka chen ma host million tam sel no atama de gare de gare ilim tede ne amino sa tede ne ba gare million I know you talking about him bola da so I'll come back to you so on asama de good lunt mama de blan yara ma I'm watching the time so my goodness okay then your sister ba kulum ba tienta because kat kam so use man ba in effect ni bonen ye shem nyala bima pa budo be do bupa ka correct nyele ama do bupa de tal bel ni pa won nyedu do nyi pa de tal bala ne wula agbani ye she adini punka ye mo be bia adini kulbe ye ni pa won nyedu na she kam ama hala dina baba ya na ne pa suite so bom so ko ko ni yalla ne fiche ba idara adiri yelle no ama kele yelle ni duwo muna anto bo bene ne fiche bo bi bone wa kama ya nyi sase bene burun to biane ama ngun su yirsele ngun ko to nan ben shao okay en sister bar plan ye to achele ni ngun akuldo on to kuldo asbashi la chan za won polo ko ne wula ko yi very wrong akuto yi on yes ma am this type na understand o mi ne maybe zon bela ka mi ma biya na ko ya kuto yi ma biya ne so dinin ta ka kaman pa be dapiya
kamal mama num sambana nama ko mi no kuto yi karame ka force de de pala kuto yi do yele ye to ashinga kayen to yele kai ye to ashinga ayan kul doma abami doma hashele. Okay, so one of reserves can interview come kalabna, then I'll come back to you. Okay. Cheka insu ya ka interview come kalabna. Ako belo kam ka yuna GAIDA-COM TV zone na bon ten labna. Okay, tu vous comme kalabna aja te table honorable nanya bambi dumo pulne. Aja honorable to ama ne batamni amna ni to robe so mana understand el sham denem zan tahre burmona because ache ka abi kuna do yile nto bon wo fa ban shakam kulli nyim bamo sana ka do we no kul dile karta nan nan gwan chine ab pam kar denem jire burmona anya ya mgbobule mene kaman ni sel kamza hanabun wum so sham okay yil shelo yina okay so ku bien kan won do ala biya ka ku bor mena kaman nyam lar lan kule amle mi amfane de nyale understand la kalare so yen ndang ma susulu tin yer ye to shan woma ti yer la ye to shanga din na min nan kan nan da honorable din ma biene amma de kamla tin nan kaman kamai bo mani na won zo yen yela la di yemangle ayen ti halisham nkatale ama manguna kama honorable ni yel ne kama ndutu na nga amlia oborno wu ne kama ai nga amlia nyin mama adan because pumpun an nga amlia manguna mai nye do ko yen yel ma nang mama ndan kar kunyela ngun kunyel na so kun nga amlia honorable la ka jema kala orizamia kama ya ai nga amlia dubutu na yen nga amlia kayel bima ya ai chang le me yingna bez bom kuna yinga de tunu te tiashelia kama na kujiyango ka duai le bima ntebugo madiri ye nyela amle nyama kama ayen zanga biti kanya amfane repune so na kuzongo biti don kan wuyen to kana te ban maso ni ya ntu so ha anu ya no nga amle ya wula kan yelma karnyela kama onto yobama mi mama wahala za hantina na wunzo ko zanti amma du tunu tumal understanding kaman ya du tunu tumal understanding ya anku nga amlema alheri de zamane kama ya alheri berupune du tunu shelba kuliyinga sambu ila berupune du tunu kuliyinga because email problem does it mean problem ku kama yen zang de labram banam masani ama nya smith kanun kutu so man fawzi engine la tuka yela ya yen besati orna bullshit pulo nya kama on yel ne kama ya lambma tum de men bakana tu robe bishaba butum de men bakana thank you butum de men bakana tu robe no kama ya kama no kujion kan ku do bien kulli hoko non ban sha kama katu kul kandiya yam bima mino lanka har ka shelni amamang amfane ka buara nyin dongo mamanga I amfane ni doar bishop ma na le albarkat berpuni kan nyin dongo nya kan mine kama pango butunda ka yel de ngo chante ta banama be kan nyin pango atumden songdi ayidana kamantene ni yisheplo na honorable ni yani ndnyela silmin talma nyama kama ya donya be panya ya dutunu tiza song taba dubutu ne man pajia ke nu doyen lehma dubutu ne man pajia ke nu doyen ti ladira ayi dubutu lala so aja tin yar shemo kulinyama kama dalir din nu yan taleka donu to yago onu me pa be kama ka burma te gamsare ka tamazasa nitu ngumle abu pam kare pa moye to yar shanga biene do mi ne man bwana nti dihra nana yele kamtera maybe harba kan an yaran fan shelmo kar para yanma still kai ko yelma yeto akaba kapga vazan panzo ne buanir bento galma man fawzi ya man jem kama ya nu do kamza hangun yago no onwa me pa do twangunyo do lonyo
man yen jinte ka yalale. But there is no reason. The last program ara ni poi kan nisal tin nang ben shao hankal mo in chang hare trim mixer ben yara shangaya. So we are talking about two issues in yellow. Kama manijong pa anyama. Ama manijim pe kayala yeso kutoza nuntu no kalab matapa. So ajan kana so palanda akom la chui dan ma. Trana kuto blame because o hankale ben shanga nang hala kar trigo hankal ko te pa ko mama da yala. So ba dongo ne me pa tapa to kujim ne kama o kasol no o miu. Anyam problem ya now. Te zang le mele kama ya. Normal nyele no do me pa. Te zang le mele normal ya. No donyo. Alaji malam ba sabana o yelma ya do ya. Bitu bola no do ya sha zalla kawang palang yanga. Sha nang dala ben yara sha ka babu nye do nya. Do kamza hangu yen me pa. Kornyolo pa. Two issues katagbo karnyela anya pa. Be pati karnyela ben shako nan kanyin kuto control a emotional intelligence kanyo do lonya. Be kind da pa pa. No, I do not agree. Man yela ya yemman ni yeli shamba amadi yela sambanne kat lam kan like kaman kanyonyon go kana to sunsunu kat butaba. It's a different issue. Are you getting what I'm saying? Ba marbaza ha pa ba. Dinkan yaraya. Shab dinong nang ban chene shaplo ka. Dinkan yaraya. To chekan zang mamang fauzi ya wanta example about do me papa me do. Ndaji radio station. Kam brother so call maya no bulan wum din yeto ani because no bra yelo mena kaman nambura dapa. Na halenda melan yidana. Kan yelo ya yo mbo he to shelma yem bezang de cheche barbe yeto discasserle on radio. Ya ma oy bora mino ni jin kat na another program. Bo amana wula yidani nya nka tali shele ama kaman bron réellement ngubla silmin tale de dagban silichana timiza yiri dwelle de nan songti because ordinary dagban pa oyen yelamia nku zang lar songa nku lihama nku nang ben yara shanga kaman fauzi ya yela nuku yuama ya lar nyala lare mbin shaka maza hanyala bin ama bin yinga kan bora zang jilmatma aspa katalim bala. So larin nyala lorin ben shaka maza kan you no used to because apun bur pa bazo ka problem te kana karnyela nyi mamman mazo kaman zabra kan yin nan yaga nuwa na nyama. And sorry to say mbroyelia silmin tanga yumpeta nung security kanung taekwondo kanung defensive beno so lala act ma kaman sutien yago no nya den trigger a mind ne. So le resta hama mambumi in yidanum bon bang le bon ayen tmala danga kanyem protect manga and I have it 100%. Anya tinjitongo. So if mind katweo I am protector mankar diti chang diti danga polo kare yina ka solo wumle tinto gan do no wula ko dinkan yara maya to wum de la ji kamal tumnutuma. Are you getting my point? Mambuzang de cheche barbe yeto ayera. So mbormna bangya lala sahama mami ya sometimes ya kamani jongo kan tumtale na unzo yen gbana latanga an tumtale magba I feel la guilty so dila no to nga on borban shaka makani na ku suhro mi chelintale ama ka mi na mal ye mangle on ben shaw a brain nang la ready to fight to attack so ni yer shelma do be pa dirbu tunu tin metaba dirubutunu to zaptaba because na unnam tmiya no to yutaba especially pa min do sunsunu ki yen lam gor yenga namda. Are you getting my point? So nsilmin talsheli mbronim na banyar longoma dinye makama ya manzamane kama pumpungo social media to copper la wrongly badan du tunu to copy shel silmin tansi be silmin sini karmal to bukatama kata chedem bale. Are you getting my point? I nyela bi pumbela ko ni social media so ni yeliga shele ka chanti yele zungo chekan labna ti yelale te damele ni ka do bu pa be ka pa budu be to take me ka do bu pa ni do man pun cham from day one because ayen no amelia onang la be yera shanga ka sato because ana buruzo tin nang damelia te dressing na mawula nyele amelia ma dala zo kamza hangun kana oniyam de la pazo. Yes.
Are you getting my point? Unkume situation shall amlia dalma ka doma bubi ma halle kartinya la kaman babul la amba ko yi bo manula. O dress me to the stand of ko zo commenti pama. On comment ma ka pama bi yel brodilan yel la be ngo kala ko yi da ma take le offensive. Mun le tale. Benda nang de tamle wala kabra nang le. Wula kabra yi nang dele ara yen sola chinchina njidu long ne dundole nyanga soko to li hagba ama zunga bor na abnu ibangla so pumpungo is a problem. It's a problem to create a problem. So honorable manku dume mba bumo zo ka ditable na kama manku to blame do dit nanka do me pa because te yul nungo di kul nan ka nan gban twene twaman pa sunsune ka pa ogban to mia be ko yela ye to ashadam klubu tuni pa yel do ka naomi namte zasa suhre ato auna ka naomi namte zasa katete suhe ka zan suma tum sama tum de tune nirba galma. Very well. Before can chang Mr. Host tam so on normal la du no fait den cha kamal man ni tuna yel ma kamal yen yela so mammi so au man ba me atian non kan war kal ba ba ma ba lo ta de cha pa mi ndo so na ada che bien ma tu na ada che na bien mala atir sister tam garma no I'm not supporting idea like ma idea ma ka aba supporter power ama host ma mala tiro chast chan ko da ba okay problem ma nyam ya swal kanena ni salbu pa swal kane ha swal kana bua bien ti ya obubu swal kana buni sala nti ya obubu na la bo wa me prescribe o saswata baby prescribe sasw shele na bu pa hal ko ne mata perga be ko ne danga kan ya wife biya me na abumu sase ama kan bogum de vulben ma then we can't so Hono, before you proceed, I sat in the kama the dagwana the mala pumpule kama net ma pa ba pa piao yes kariye bahala kaba male describe that so but yala karanga kama pa shab kul bien generally amono yiku my problem poika la problem I solve shila ku buumi very well to den kan born kanama moas pas so bien mum maman boire la bourrée okay na wozo pa sheba ka biala kanyala munyi da ma buru amo bitu bourrée tam ka o da ma ndo favors yes comme on le date ça ko so onu buo to den tan o da ma to dat ban yare tiro yes la sa kan yaksen terbe sunsu no buru burse mina sana sabdo so ma to pa sheba taste mbala wow so wala ka it's possible. Yes. I don't know what so dinya la yer shel ngumangu na madan ngundung bar ku yina social media de ngpan la be romance mbala so are we condemning the beatings or maybe we are kazang la pa social yer shel ngumagba let me come problem ma nyamia the year social media nya problem problem the zaha to sa ma no ma mino debater ma aya kan kpa nyem pro na problem ma nyamia buma nye problem ama luxe pulu kan ka bu pa nguni aso yix pa le ka to nye du non necessaire la yidana yes aka so na nye du yes do ba ka so no nya ka pa no pa nya ama di le wahala do nguni no pa sham ama not to the extent ka samu anda ko sham kana anyo hal ko jimti yiro ninne kala ko banu ma sonta brazo onta yes aka right na nyo ka jimti yu ni be nsamu okay da banda so tama la makra ka onini wonan ban ke kan ka lapsuru bien be azo kana nzo do halle den tamorab no brezia ka to brezia pa bi haja ka no kulmo ya ka ba don sociale den kuru ta anta scenario sociale yanwo ya to aka yarma maton ko gorta labra na yo yes very well son do biha pwe kanyanga biha yi
ka bazanya lagare yo lagar la nyu do ko to bolo yele amani yero fa ma banna wumle nirba yi bin ya las no pema ka bazanya lagare ka 5 ma zakap boka ban sha pressure ka kwamba ma ta to bo ma da ba kia ma hajia bonnin ka bibi wo ma nyel ka dune za wumbe damle tama za wumbe damle ka tan nirba no za sa ka tan ka to bonji no yel ba yel mangle no banda gbagoti pama banda gbagoti baba we dama ko enoji gos o mala osono borso okay but mun ko rana to yel o banoji ni kamal ni ko chanwe parishir la duma o na duma de yen cheka de be yipulo ko o batu gumle ka bu so obti duma jilma obno de bo hal kapto do bi halnu ne yer bi hal to awadin chanti yalla ma we kan te yo kam bi hawo de pa she mo ba ha so kulam boma de tuene jam duma ran tunu jam le sha ko pil duma jambu ka do bi hayi de sa bi hayo bla point la pun ka jam mo pil ayo a point man I don't know the yeshamo abar my sister no matter yerama an kun shelma let it be your home, your permanent home. I didn't mean the yellow sona yellow or be no chang rob muma. But yes, but Hankel Kamali Indian in Nissan and Kahake, Lalaka view, then barely come outside a biochang muma, Lalaka to you, Lema. Those who a time up, I don't know. Those who did I mean, Pama, I could do it. No matter what, can you bumble so yourself? I want to talk on those who come out and Buhambo do. Do no magazine in San Kaduma, can Swiss can you do my way? Cabinet Saka do my right here, the mammy talk on do can you cook well your tia. Tell me, black eye and yellow. The mass so in your second numa. Yes, because in Pamo, because so to you, Pano Borabi, I'm fine. You know, make such a. I could do it. Can we tell is part of you? Come here. You want to talk on do. Brand born in Chai to Amania. Come here. Do tunu to Kuzeya. Ka condemn me. Wrong is wrong. Right is right. But sometimes problem manuela kama okay in Yelia. The butuna me pa. The butuna me do. Ama ungo. The malad baza negative side and the positive side. Certainly. Are you getting my point? In Yelmia, Silmintan tum shell for 10 years, Carnella Kaman protection in Yele. Okay. So na bang na kamaya. Manana to tam Carnella Kaman na milan tum de la tuma. Kamia ambutum tale kasoyim bol mayuele. Na tum tale kasoyim bola yuele. The reaction de la roku. Zandamane. Berman na katema. Address le. See? A defender la man samba ne rebiar ko ci ayi mam din mam dum tam amina yi danzo ama samba ne sokunya ni ndabe program go yi to awela ni ngala wo ka mini amile ka defender man haloti. Thank you. So anya pumpong ayel ma the cover it to shell because ndina yembo ha me ayel mi ya ne pa nguna de butuna medu very well pa kam de butuna medu so anya pumpong ayel de lankana to cover because sonu toji samba ne kai kaman ka sokucha na nye kabura na uzu na men kuchan palezu ka pasar be kunu be shati anya ka bro soku yi katan nanti mera pa ndi bura de onye pa mazo onye pazo so honorable to yulumben mo kama de zoya katin yar high recent time kukaton sheldon da nan le ton yes nzo so mbamio but I was around la last scene man da nan 2 girls in China. I'm sure Branye is one of them. So Kagamo legba be you know mbolo ko kana ko mino pilfila ka other girls so mbo bolmo ka won so yise ko kana te ntutobo an no zon oba ka chanka gba bi ma ko nyin kan mbola you understand so and the first way we ka ntoma ka bi ma pa yo mi otapa on the duma yes very wrong anyebo kanso ko bi won lohi ko bi won lohi on ko lohi karana ye twa kanere la asnani shabne domo ka yamangle shabne pamo ka yamangle but to me la zo kan jene kama ya
pa miabo de dola onanga ben shao because ma pa o kaso ne kama onun shelma so da ma su ku bora dem be ka wala kaso no anwo hono bla anto control ya man ka ba gargo anye no bor nang balan clay shelya on na wala itma benoya dingmal na kama ya tilab na tiche kat program ma ya nirbu dir dan fane shel polo ya dinang la normal nu do buro pa all the time ama karnun kaman da binnan pa ma yiti debiar man ka gba yiti laps once din sa haka ti yarle honorable nang magafra now zo tunum tuma ngoma ya anyar bin yara shanga ya ka bu ha man ya dagban ka tibiyan okay de mala darba aban wor sham bu ngoma de galsmi ya ama manukule dap pinu to bu pa ka bin sha'ban nan ama ka pa ma ti lapsi karzam nirba nan ni ma ne kan yar ne kama ya sometimes ba ya kaman bro nir yar ma dutunu ti baza ta ya biyalmini ba aku oku wahran ka bi ya shelo ko en wahra mi ntiche ama waha ka baza tu wo lapsi o magi so babu bubu ma de domine kama domin pasun sune pabula it's a wrong doing because are no la amlia ya na you ki do be kapta malanfani abnya yele to ashele pa ma da bu to yidan jilma kamalo yidan nanda onti en di obehma amfani nyela sa shelon zan o yidan jilma zan nan wula nzan tu ka do abi hayi so to program ngoma de man la kama de game kaman pa min do sunsuni ai bora pa ma ai bora nyin wunnin makabo ti yaga nu because you amin on the don go po kan lama hono be san lai hono de yeshele kama pasha bien be feelings nyam kama shabu nan koretu so ti to ko ne kama ya ndi metaben ne po ka do ti en me pa ye to ashel ko nan o mini nang ma po kanir me nira maybe you want to bring the person back to duntuni obesham dumbutuna nang sham ana so te ko le mene ten user so shanga dole and solve the problems ma buma is wrong ana sana bo bumo nye wrong karabatu ni nang le la ka ajiamo but so ele nang le kare outcome ma kare nang bad kare o reason ma nyam kamwa o zangana da la nir mo labsre duntuno besham ka obu mo pune kala nir mo shirpa bi duntuno besham ma abkan kare apa ku to na discipline pa about beating her. It's not discipline. Yurlum. Kama ya pa kamza ha pa kamza de tuna non submissive. Ami dagban na wula kayan yel. Kaman nasu ojilma tu. Azang ojilma 100% tu. Pa mi iten to yidan jilma ya. Yurlum nyele number 1 ya ne number zubu. So ay mal pa ko mal yurlum ta kazora nambo automatically jilma manguna nyama ay ndom gba ko nwara gba ka bin nyele. But tizang dagwam do. No, kaman pango kan yara ay dom gba ko nora. And how you ma kaman ku yel maya anya dagbando. Kankana ono be sanka. Anya dagbando gba ya na wuzo yurlo manyele. Okay. Iya jin la twe kayel ndan ya na gban le tehnim warla na wuzo sa kami joto ne. Anya la biho anya la pawo. Mperba o yen kwala lar halle. Sa la dabsamba. So no borni yeshel ma kamanyela te paba. Ndi yelle shel polo be sa shel kan yelle maya de punzam natural ya yam nyepa de paba ta hankaya ne bin yara shanga de galsi dit kana pa min do sunsuni na uzo ka kan signal yam kartuni yu handete kazan tan non yin borshele ama ka yel num pa ma bor la burum bumo ayi ka animal abini en lehra ka bura apa ma wula ko yen zan yisi to man bor ni yeshel okay maman non ko ci ba mi yen ba na ka ko fa ko mon yeshel ma moazu ben sham ben in reality kama ngwara ya to ashe bien kallalan daniel yes nare ya kama be ma shaba ba kula dabya ne ba ruwa ba ma akuto kalyen o lugre ne ma pia yes pia kallala do ma yi o family ka balan bi o yinga pa ma karbe zakafo o yinga na tan yel mare ku kala lugre ne ma ku mention name ya jongo lugre ne ma za ku ke yel mare
majority bin be yilma da zanya pa ma yang I don't know anyarle but tunda anya bihi tara ku mi lugr landma chukul jiso temi o yulma stage on lara o yaba alaji gaida bayinga o bibi wo yaso o tumtum da banma man bialen danye mun yarkar o zana ranyar pela wa kan ba wanda kale ama yi pia lugla yira ka yilma ne akuto kalwo dan ka pa 5 hatre ban pa mo zanye pa ban pa mo za so ka ka to do ma jaya now so ka glo ban shakka mo lan ka control ne yar nir bi shem nyala ya zom yen na woni ay kun do yil ka ni yen ya no kun wo kun la do yil nan te jini ka do be ka be ma mala al barka anya tin jo ka be do yile ka bo na duntam gorozo ani kur na do le tram pon na won hal akul milonia ka na nya pasa be do yil ka pa gorozo ani kul bi tanga ni ko do ma na uzo dama doro yen ba she ka sa so tanga de ko to don gorozo ka ben yar ma za je mesen ma za bien ma rob la ni kan to an don tanga min de nation ko yer ma zom yen na woni an kun do yele chamtin nga duties as a woman nyin do ma ba zuma duma na woni de sa pa ma zan le punching bag kan yela ngui kun nang shele domino bor burzu ka melo bur hanting min to danga ka nyala do mina ma ya yon bia ma ya lu kam ni yin nang la de la free okay ici a conscience bien cha posterity bien cha gba na ma so yin nyiram bala karma it ujeju yes ne ko ma le short mbala okay I don't know de nyare ender me zo mi na wo yimi to sponsor program yes ka tenem zo imam manzo program ma yimi yana outside this program. Okay. Aja amaisha na yela. Oh, nuko ending and support lambro ni yer shelma because nta lihria social media kan lara most time kan ngba commentara sometimes is positive sometimes is negative. So ni ansu soloma samba ni nyela kamantin jini ngoma soloma azur katijini ma zungi yeli to ashel karinwa ka bisatili bang mane kaman so shishe pulo kar satu tilener la taba ama de tunu tizangta hanka yan songtanga kayariya fauziya bi yarleme fozo bro bi yarleme fozo ama biagu nyale so ngba jinda tweka indoors bro ni yelma inside tamale un lezang la idea mana is a very beautiful inside tamale so the worum ne kama ya to dundong ni yetwa so rutune tabba ma mi nyala program ma user lie the user bene ichela ituma kajine ni dagbandi dan fane so to zaha from now tin yan nan shele ntapson ka program ma ku bien ka te behine te yansi gbata kananti de dan fane te zane tapson karana no to bel fo mi kambor ne odol program ma bolende ben ma katum okay halba aja ne yarma aja mamang no mamang ban kana onto bo so ya gba ka shab kana te sponsor te no mamang bo onto sponsor program so yes I be lo kam ka bo na sponsor program mo anto bol 054 7268 so I'm in management managing Kenya social and to dwell kind of social media social media ma GAIDA-COM I search le dinyala jin AIDA canon com so I could search la to kon user le on social media and to ben ma anyala GCG yes so I search la anyala nyala to be on TikTok kabe Facebook so I do all social media platforms mazasa Antonio Terepune donc ko bien nyala ay buso tuzopa bi bua tuzopa mina gwaza ha kudile so na ngunu ko namtima din yampaga ka kudile le bwana repaso donc kunye shambala ma to poya pam ka pane CEO of Casadiva Foundation Asia Fozia okiana dumo pune te table honorable Hamza former assemblyman zanti mwafang to poya pam ka pane what is
sorry warja balama manjiri difference mo fam makanya ni amjel ku gbobla warja what's my program tipo ya de different no so tin zanchongo kapo iselo bambe sambane kadoji inshallah ti bi rekare viara tinya ba en lamna next week tizam program azanti kampore nkonko manager ngwenye producer azanti program Mr. Samed Gaida Titabe Mr. Dan Dr. Mr. Dan Palma and organizer dan share num movie yanga